mga binulig gan aton flotilla kanina aga. Iton aton ngayon padulong festival diri ilay nagtitikang hit parada. May ada ta activity 4 AM. So next year kung karayag niyo maka-witness, welcome kamo pag-attend it mas sa Punta Maria, then it pag-join hit flotilla. Nga kundiin, ini pinapartisiparan hin mga baloto, mga pump boats, at magkadurilain ng mga coastal barangays nga nalibot in Ando Island, going out to the Pacific Ocean and entering the Borongan City vicinity. Damo nga salamat kan mga boat operators, damo nga salamat kan Vernon Oy han pagpagamit kan iya bago nga kubkuban, damo nga salamat kan City Tourism Office and City Information Office.
tukar ka pa di Daniel. Kamurag tukar